Namuhla ihlelo lethu nje wasisho siyasithethi kodwa sayilungisa kanti umlalela khumbula ukuthi naye uma khona ke la ngafisa ukuphawula noma natsinzeka ngalesihloko sethu sanamuhla angasishayela ku 0137552500 sikhuluma ngebantu abadubako abadubane bahlale baduba njalo all the time sikhuluma ngalabantu ukuthi mabahlele ku relationship njalo akwaziwa umuntu uhlelo luzohamba ngoba njalo makune problem yena uyahamba njalo makune inkinga yena uzokushiya uyamlahla lo muntu uyamduba njalo akubi nje nokuthi impilo ayilekile yabo lungile kuwo wonke ama relationships nama ups and downs akhona asihlali sithandana every day kunekhathi la sithandana khona kunekhathi la sizwa khona sasifunani ngicela unginike ispace yeah but kunabantu abangayi understand leyo nto leyo so njalo nje mangabe kunenkinga kunokuxabana kunongazwani kahle ku relationship yena useyaduba yena useyahamba yena usepaka ama plastic amnyama usengena indlela useyahamba akahlaliseki nalomlingani wakhe akazi ukuthi bazomshiya nini ngoba njalo nje bayamala kuyabhalwa kuyacima kukhona akukho ngiyabona kuyaxoliswa njalo nje ngikhala leyo game nje yokuthi sengikulahlile so uyaxolisa so uyancengwa awusafuni nje asazo le relationship iyaphambili or iyemuva na ngoba each and every time sixabene ku contest ibangayo mina ngazi ukuthi wena uzongishiya nini ngasikhatsini labantu abanesiduwadubane mayepula ngelabantu abahlale bagade bagada lokumaphutha lokho usadoduba ngoba lento ngathi yamjabulisa ugade amaphutha right lungile abakwazi ukubekezelela amaphutha abalingani babo njalo hlala gade ukuthi into wrong ezohamba wrong makunento wrong ehambayo usefuna ukuyikhulumela kungalalwa ayikhulumele qede lapho useyahamba useyamshiya useyaduba uyayibona nje into efana leyo manje lo akasazi ukuthi kanti ngihleli nomuntu onjani ingani singabantu why singa understand ngoba vele izimpi zizoba khona but why sishiyana kanti into oyithandayo uyayishiya all the time kunosencengwe nje yabo inemonth incengwa ngayifongo every weekend uyahamba ayiphele nje lento ngangivela ngoba ngeke izilunge nje ngicela mina ngihambe hawu njalo uyahamba kufanele bese lo bhutike or lo sisike bese okay ekhothama ke encenga exolisa noma engasana ngaphutha axolisa into engapheli bese uyahlala few minutes few days sekuna something aneseyivumbukayo wena so uyahamba futhi hlala uhamba all the time kanti yini kwenze njani isikhathi mla isizwe ngo22 minutes sele ngaphambi kocona insimbi ya 12 sawundlusa itolo night ke 22 12 kanzi nawo amukele ngishayela ku 0137552500 mayipulu sakhuluma ngaloko kunalomunye athi ke I relationship yakhe ingile ukuthi uye kusingabahleli nemuntu wakhe bahlale kumnanzi lo muntu aka enjoy lesikhathi la naso nalo muntu wakhe ugadze kubuka lamaphutha base khaze bahlukana into yokucala nje la ayitfole iWhatsApp lekhuluma ukuthi nabo wendani yini wende lokho yini wena sokwatile sekuyaliwa abana njabulo lungile and kunabantu abalinda ukuthi injabulo yabo ibuye from omunye umuntu kubhlungu hlala nomuntu onganayo injabulo ngoba injabulo ibuya ngaphakathi injabulo elungile ubumnandi siyazenzela wena ngaphakathi but if ulinda ukujatshuliswa umlingani wakho all the time ngeke uzuyithwele injabulo oyifunayo ngoba ungumuntu unamaphutha engeke akwazi ukujabulisa all the time ngoba mhlambe nento ekujabulisayo akasayazi naye ngoba noma uyazama ukujabulisa usephutheni kuwena ngoba njalo yonke into unegative yonke into uyayishintsha uyenza iphutha bese ufuna ukuhamba ugcina ungaboni nalo kuhlela bakwenela kona ngoba wena solugadzile ufuna kufida le habit yokuduba ngasokesikhathi uyayiqhwanda impi uyifuna kunabantu abanganakho ukuthula bayayifuna impi bayiphekulule bayifuna khona bayithole bese kuyaliwa kuyaxatshwana bese ufuna ukuduba yabo nje le ukuduba ukuthi ngiyahamba ngiyakushiya hayibo flanqe soncenga kuze kube yini asidlulise namba siyabuya 20 minutes lasele ngaphambi kokugcina insimbi ya 12 kumsakado likwala FM namuhla hlelweni lethu lasikhona ke asithethi kodwa siyalungisa sikhuluma ngebantu labathanza ukuduba kancane sodubile yena ungathi ukuthi wendeni ukubhana netimbi ngasonke isikhathi ufuna ukuthi kuliwe enelehlobo lenjalo makephule ngilehlobo lethina ichubeka isadube njalo bese wonke lomhlaba afune wathi ukuthi udvubile yena wendiweni yena namuhla ucingo nje iairtime nje akuthola nganayo airtime ngoba yena mangabe khona into wrong nje yenzeke sekumele nawe umngani wakhe uwazi uma wakhe uyazi uma mezala uyazi usqueezer uyazi indaba ihamba yonke le ndaba into encane bese ngabe uyikhuluma nomlingani wakho na isolve yadlula indaba yakhona sefanele uphakamisa ucingo utshela uma wakho ukuthi yazi nje mina lo mshado ngubona ukubona ukuthi uzoya kuphi sekwenze njani kwasha icema ngavutha amalangabi ufanele usqueezer wakho squeezer awungitshela wayemenza njani umfazi wakhe wakudala wayemenza njani umfazi ngoba lento nje ayenza hey
hey abantu bakhathelo wena ufonela wonke lo muntu lo umyeni wakho akasayazi nento right nento wrong ngoba uyazi ukuthi ngizozwa ngocingo selebuya kuma ngizozwa ngocingo sengifonela ubhuti ngizozwa ngocingo sengifonela usisi ngoba phela se xabene ngayo yabona ezifa kukho normal into ejwayelekile into esiyazi ukuthi abantu ababili abasandana bayanyathela namakhona and it's normal but abantu abangakwazi ukuba nokuthula lungile ngithi mina it's not all the battles kumele sizilwe uyabona but kunabantu abafuna ukulwa yonke impi nento encane into engathisho ufuna ukuyilwa uthando lufukamela amaphutha amaningi akungabi uwe owembula ubuthakathaka bomuntu wakho utshele izwe lonke ngezinto ezibezincane ebesingakwazi ukuyilungisa la endlini hlakanipha ukhule mayipule nasithi ungabiki Mtinvo mhlambe letende wangumlingano wakho ekhayikini ngoba ekhayikini bathi ogcina mhlambe bangasamthanzi bamzonda bika ekhaya kuba asisho konke awubiki yonke into lungina ngoba nasekhaya kuba bazokulebula bazokuphigama mina ngeke ngabizwa ngomakoti okhalayo Ngithi bakhona abanye amakoti abangakhali benginomakoti okhala ngoba njalo mangifika sengifika nendaba sengiyachiphiza inyembezi sengiyakhala ngisi-aram nje senkosi yabona nginto engazazi ori yaphambili ori emove nginto ehlushwayo ningilomlelena ningilweleni nje Ansini mama ezalathi hayi makoti hayi phela sisi ayihambi kanjalo le ndaba ngeke yonke into funda ukulungisa izinto nomyeni wakho ezinye uzamukele ngoba amaphutha akhe umazi umuntu okho namaphutha akhe umamukele njengoba anjalo sonke siyafunda 0137552500 and ungeva mhlungu uma mhlambe ke yindvo lobo uyenda angithi nasifundisana mayipule siyakhulisa sikhuta lo moya uma mhlambe bekuyindvo vele nawo lobo Solomon uyenda uyafunza ngosami bengicabanga ukuthi mina ngihamba kahle ngibambe khona kanti ke vele akusiyo ayifuneki asilungiseni lokulesikwendako ungabi ngumadvu uhlala uthubile nje wena ngasonke ke isikhathi usemsakatweni sawubona sisilungile kunjani mama Ngiyaphila njani ma? Ngiyaphila nami. Ngiyaphila ukhuluma nanhla eBabathona. All right sisihlanhla. Silungile lento nikhuluma wona make pule ngilalele yona ngikhuluma itolo bengipakethe ijubhamini tami ngaphandle ngaplastic lamnyama. Uyapi kwende njani? Ngibuyela ekhaya ngoba nasilwa impahla tami tikhishelwa ngaphandle ngiyaxoshwa yonke into ijikwa ngaphandle. Inkosi yami. Sengiziniwe ngiyabeketela kumatima kona siyafuna kushada siyafuna kulotsholwa kodwa nawubuka kumatima nangithi ngibeke amaplastic ami sengiyahamba phela ngaphandle usususa amaplastic akho la gedeni lami hamba le so kubhlungu ngisesemusha ngikuphi le ngikufunzako kumatima sesilungile yathi nanikhuluma ngathi nitshela mina khulumile yayitole kuseni ngicingile ngaphandle ngichuka angikhiyele eminyango kumatima ngiyabonga kulalela lehlelo lenu ngajabula nangathola nenamba yamakepu lokuningi lekusina angigayide kuwo all right sami sitawuyishiya igcineni ngicela uyithathe bami ngiyabonga ma all right siyabonga lungile lungile yabona ibhlungu ukuthi ngithi uyisithandwa somphefumulo wami bese ulahlela impahla zami ngaphandle so uthi ngiphume so awusangifuni ngoba mhlambe ngenza iphutha mhlambe ngikuphendule kabi mhlambe khonto engiyenzile or mhlambe khonto ongayithandi kodwa mhlambe neqiniso la yawunalo but ngendlela so behave ngayo ungenza mina ngifile ngazi ukuthi ngincengile ukuhlala la nawe ungenza ngifile ngazi ukuthi angibalulekile kwese impahla usikhiphelani impahla endlini uyijikjele ngaphandle imashwarensi nayo kwangathi ayikho wenda njani into enjalo ngibambe silento esiyikhuza especially ibabhlungu mayenziwa amadoda mina ngiyazi kakhulu yenziwa amadoda besifazane into zokuduba mayenziwa amadoda ibabhlungu kakhulu because lokho ukuthi ingahle kahle unamagqubu unezinto angaqedanga ngazo uhlale elwa ngaso sonke isikhathi akunanjabulo la ekhaya bonke sinalala ngaphandle inkosikazi uvala umnyango ukhiye bese wena uyanethezeka embedeni njengendoda nje ukhohlwa ukuthi kunonkosikazi omkhiyele ngaphandle umuntu wesifazane obuthakathaka ozoshawa abantu abanjwe igebengu la ngaphandle wena yes kanjani luphi uthando la uyalala nje qobo mbaba into ebuhlungu abantu ababehave kanjalo uma sehamba mbamba lonkosikazi akasamnika ukuthula la esehambe seyakubo uyamgijimisa uyamlandela uyamfuna
uyamhlupha uyamemeza uthumela ama message uyamthuka mara uyena othi akahambe uyena ukhiphela impahla ngaphandle so abantu bayayenza into abangayimini they don't mean it mara le action yakhe uyayenza nje ufuna ukuzijabulisa ngandlela thizeni mara kahle deep down in his heart uyazi lento ayenza ayikho right and mayse hambile lo akazakwazi ukuqhubeka nempilo ngaphandle kwakhe enema bad habits mayipule avamile kuhlala kakhulu lo kube involvele lo soyijwayelako lekuba sekuba ilifestyle lakho vele sisiyakwazi ukuthi unjalo and ibangathi inkinga abantu bangasakuthi ke sibone kuphi sekwende njani angisodubile wena usefola koleni sawubona yebo sawubona sicela usivalele iradio mama semvalile ngomntana siyaphila mama phila sisilungile bengithi mina if unalo ukuthi uyaduba inhlito yakho itokuhlunga if uthola ukuthi udubile uphambile na ubuye bese kunalo umuntu right yes alright uthola lo muntu usamthanda sewenda njani ngoba phela udubile uphambile so yethu uthola sekunalo umuntu so fana ukuthi mayipula ngithi na uduba labantu abadubako ufuna lokuthi ancengwe nongasancengwa sekwendakalani inkinga phela ngoba vele nje uqoqa ama plastic bocamsi bazogijimisa bazokulandela bazokncenga bese beyakuyeka ngoba mhlambe sebekhathele mhlambe kudala baloku bencengana nawo sebekhathele sebeyakuyeka so uhleli ke kini sekuphela iviki Yes, lento le because uhambe ufune lesigaba sokuthi ke angithi ufuna lo muntu akuncenge ufuna kufeeda le feeling ukuthi uyenyancengwa ngiyathanzwa awudithembi naloko angiyathanzwa ufuna encengwa sonke isikhathi kunakwe mina uma ngakunaki lo muntu ufake emaplastic wahamba ugcina udla ipoison yona lesibedlela kuthi lo muntu atobuya phela atokuncenga atofeeda toba right lento esho yabona ibhedlela zikhathele abantu besifazane kakhulukazi noma sisa bakhona mara kakhulukazi abantu besifazane abadubile abaphuze something nyana ukuthi nje azoncengwa azolandwa so that it's an attention seeking behavior sibiza ngekuthi attention seeking behavior and it's a wrong thing because mawulokhu busy ufuna lama attention lawa sometimes uphuza paraffin ufe ngempela and njengoba lapha esibedlela bazohlala bangeza ukuzokulanda balande thina sambe soshisa lapha ekamereni lakho wena ulele lapha esibedlela unganakwa umuntu nama aphula namaflower bocamzo wathola ungawatholi so because it's a sign yokuthi wena as a person awukhulanga engqondweni nasemphefumulweni izinto awukwazi ukuziendlisha ngendlela efanele sokola koleni sawubona mlaleli sawubona sisi kunjani mama ngikhona ngimake futhi yebo yes manje futhi litinye tibona kunjalo ukuthi masahambile mina batofa labangena ubangifuna kuncenga kodwa letinye kuba matima kakhulu njengalo sisi lokhulume ebhawatoni ngeke wabona sibakhiyele endlini belingaphandle njengoba nisho bona kuba matima kakhulu kodwa bengingakusho nje sengibomake make pule muhle kakhulu egwalagwaleni wangathi singamthola nathi ngalampumalanga ahambe nje kube netishini abomake asifundise siyamuva letinto esikhulumako sikahle kakhulu mara yilabanye bobaba bayadzekela kakhulu bese singasathi nje ngikade ukukhiyela ngiyabona bonga tselo zamkushayela mayipule ubeka liphuzu lelibalekile sisuthi ke bakhona bobabe laba godlolota baprovoke uthi uze ufike kuleso sigaba sokuthi uyaduba angamabomu nje ufuna kuba busy ngemkhutshana yakhe la so that udube we sibe fair ufuna busy ngemikhutshana yakhe naye abese akwende ukuthi uduba uphuma ngoba uyazi ukuthi mawusuhlokozele kule button angisivele uyatiwa nawe ukuthi uthinta kule button bese uyahamba lungile nhlale ngisho ngithi ayikho into ekhulisana njengama relationships mawufuna ukukhula emotionally mawufuna ukukhula njengomuntu osehlakaniphe kwenye ucabanga ngenye indlela I relationship yezokupheka ngoba uyapheka ngoba lokho akagodloloza ayithole into egodlozelekayo sifuna ukuyiqeda lento egodlezelekayo ngaphakathi kuwena because lo
lo mlilo lokhu ugodlozwa njalo all the time mangabe singawucimi lo baba naye uzolokha awubasa nje ngenkani kanti mawusufika ezingeni lekuthe uzothi uyawuzama uyagodloloza angahlangani nalutho akuthola uyihlekela nje akuthola uthi good baba all right ufuna ukuhamba okay good sobuya ngasikhatsini ngo12 sikubona mawubuya enjoy have fun and qhubeka nengane zakho ube right awumgijimisi awubuzi awufoni awukhali awunandaba awudubi awuna next makabuya ngo12 uyavuka daddy are you good I'm happy you home udle umnika ukudla kwakhe adle nixoxele kube mnandi because lento ekuhlukumezayo lento ekwenza ukwade lento efuna ukwenza ukuthi ucontrol omunye umuntu ezwe ngawe enze izinto ezifunwa wena yilento ekwenza isiduba dubane lento ekwenza ngathi awuthathi kahle lekhanda ngiyengithi malungile umuntu obehave njengengane ingane edubayo siyazi sonke ukuthi ingane mangayithola into eyifunayo iyakhahlela yenza so ilahlele phansi idube ingane so njengabantu abadala asisukeni ekubehave njengabantwana sibehave njengabantu abadala asiyeke ukuduba ngoba ingane ifuna ukuncengwa ingane ifuna usweet isithuliswa ngesweet nawe umdala manje udlule zasikhathi leso funda ukuthi umoya wakho ukwazi ukuqoqa ube ngendlela efanele lengeni besikhathi esingendi uhlale uthaza imagama mayipule ukuthi ke awumadi umuntu wakho ukuthi umuntu wakho umuntu onjani uthanza ini wendani ngithipindo ema weak points wakhe nema strong points wakhe bobabe kakhulu banikupay attention tukwetinvo lesitendako bayathi ukuthi ke lona ngambamba la yeah uyo behave so lo ngambamba la uyizupha amelaphana so bayakwati konke lokho ngoba batokusebenzisa uma vele nawo ukuvumela njengoba usho ukuthi ke sifuna ukukhipha lo moya wekuduba athi ke nakathi ufuna kushada indvodana yakhe akuthole nje uright akuthole uright sis yes ungahamba nokubona na ubuye yeah sekola kolenza ubona njani siyaphila mama njani ngiyela nasesule sheme eshati kwakho sakha bese ngikhuluma ngathi ngingenela emakhaya nabuka kusibendekana phela ngathi igama okay mama inababe la ubaba wakami into yana little mistake yema yafona seyisukile into yana yafona yema seyisukile sengithibuze nisuke ingwe sikhuluma siyi2 yeah manje baya ngafika efa lethi ngifona nje ngithora lekumazi ngikhuluma nje ngifoneli akangikhulumisi ngafona kawabantu ma call am angathi ukuthi ngayiphuma njani kuleyo ngoba na kumake vele iyamsave ngathi sibakhulumana ngoba lo manje ingasangikhulumisa akasangifonela uma ngimfonela mina amafoni yami akasawabantu thank you sis lungile asimsize unkosikazi ukuthi into ebhlungu ukuthi kunabantu besifazane abangazange bavuma ukuthi inkaba inqanyulwe uma indodana sewuyizalile wayincelisa wayikhulisa iyeke phela izenzela inqumo zayo so makunendodana lokho egijimela kuma wayo all the time iyobuza izinto njalo makunenkinga endlini izohluleka ukuza nombono wokulungisa inkinga izofuna ukufonela uma wayo imbuzo uthi ma seyisukile ngenze njani phela la nalo mama naye ongafuni indodana ikhule ngoba kufanele ayixoxe semntanami zimele umdala phela manje khula ukwazi ukubona indaba zomuzi wakho uzixazulele wena indaba zomuzi wakho but labo mama nabo bayayithanda ke lento le lokuthi ya indodana uyangifonela yo indodana wami si close indodana wami kahle ku wrong ukuthi umama ezala abe close nendodana fanele benko close nomuntu wakhe indodana ibe close nomuntu wakhe iBhayibheli lithi uyawushiya uyihlo nonyoko unamathele kumngakho musukunamathela kumama namathela kumngakho so amadoda siyadinga lungile ukuthi sibabonise lento ukuthi hey baba funda ukuzidecide so asimsiza unkosikazi lo ofonile khona manje ukuthi angakhathazeki ukuthi umamezala akaphendula ifoni akenzini ngoba into engithanda ukuthi yena uphakamisa ucingo wathi ufuna ukukhuluma nomamezala so umamezala ongakhuluma there is nothing angayenza ke ngaleyo ndlela leyo you understand but mhlawumbe akuhamba isikhathi izinto ziba right sengathi mangabe umoya wehlile bahamba hlala phansi nomamezala akhulume nomamezala but ubaba wakwakhe uyo umuntu ofanele alungise izinto ngimgcibele ekseni bengibambeleke Simphiwe ehlelweni kusa between 3 and 6 mayipule nginemfundisi emhlanga akhuluma indzaba ukuthi ke uma ungibabe uthatha umuntu utshela umfati ukuthi ke ngiyakuthanza ngifuna ukuhlala nawe usho kungamagama uthi ke ngiyakuthanza ndokunakekela ngidokondla sidokungisa konke like konke sekutowendeka phakathi kwenu nobabili so ehamba nombabe uyotshela
uyotshela ke makwakho ukuthi sewunenkinga yini ene kuba kuhlungu ukuthi mhlambe sengifonelwa umakwakho so ngitshela ngetindvo lebengicabanga ukuthi mina tiphi nawe asesikhuleni sibukeni ukuthi ngitiphi itindvo lokufanele ukuthi ibike ngitiphi itindvo longatibiki ngitiphi itindvo tingakukwatisa ngitiphi itindvo letingakushayisa lo moya nje ubone kahle ukuthi yabona la ngiyasukelwa la nabo mamezala lungile abayeke abomamezala abayeke ukulawula emizini yamadodana abo ngoba ngimazi usufonela umakoti uthini ngoba mangabe bona ukuthi kunenkinga efuna ukulungiswa akangafona akabize umlingani wakhe ngapha kamakoti bahlale phansi bakhuluma indaba but azikho zonke izinto ezidinga yena umamezala usazozilungisa la ekhaya abakhulu abomamezala bomake nebantwana babo bebafana no ayikho right abantu babadane asikho kakhulu bomake asincela simunye size siyoba siyoguga bobabe angisibalungile bajwayezwe yithi ngoba phela indodana yami shemu firstborn yami lokho ngihamba nayo ngilongikhulisa iqanda awusamdedeli ukuthi akwazi ukuba indoda and uzokuhlupha ngoba nawe ngeke ukhona ukulala njalo Saturday ngo12 ebusuku uzothola ucingo wema seyisukile engabulela kakhulu nayo and uvinjwa wena mama omzalile ulungile abantu besifazane yiba banomsebenzi wokunature wokukhulisa wokwenza abantu bakwazi ukubona izinto ukuthi zihamba ngendlela efanele na so nje asiyekeni labo mama bazale into esiyenzayo ayikho right asethi siyalungisa tinombolo mangepulo ngasishela tona lungile bomadubadubane esikhathini esiningi banezinto abayifihlayo nabo banamaphutha abo so abanga expose amaphutha abantu kanti nabona banawabo amaphutha angiphela usuku uduba ngoba ufuna ukuvala nezakho yes ngiyatholakala lungile kule number it's 0766 and 954255 0766 and 954255 for our counseling sessions nalapha kanyamazana FET every Sunday between 10 and 12 o'clock asithethi siyalungisa asibonga kakhulu ke sana samlaleli isikhathi sasangivume sikhule phambili ngibonga kakhulu indlebe kuwe